Kiama kia DCP kiambiriirwe mieri mikai mithiru na nende kiama kindi kiambiritie kwithira kikiwato ya Kenya nyumba ya ndiunga cia ntugire ba kwithira bekinya kiri county mwanya mwanya nthigurune ya Kenya. Kiama kindi nende kire kino mwatongeria ndene ya rwangi rwarunene kana ndene nthiguru ya Kenya mithikali ntura ari mubangani wa kiama kiu nibakwiriro kuliunga county ya Meru kwambia ntuku ya ruire ni ndiunga ya ntuku ithatu pakiambia kariba county ya Meru kenda bethira baiba watambaru tutite githurano na kia mwaka yo 2027 tukubruari kile mubango wa siasa tuketha tukimurika imbio biongo kiama ki na athiati ba kiama na tongere beite kubwithia ndene ya county ya Meru tuketha tukiwatanira na mumemba wa kiama kiu Karo Murioki kenda ethire tutariria imbio biongo moroto yo kiama ki na ibibia kwenda no ntuba mubatongeria ba bari kiamene kira thai gitongerete thirikari ya Kenya rungu ro Rais William Ruto ni nyuma ya nteto cia weru themwe ndi mbere ino tukuthondete tukuburwari kiri nteto cia weru themwe akaribe mbeko wata weni kiama ya DCP baraba kwiriro kuliunga county ya Meru kwambiriria ntuko ya ruyo kiri arwe siasa turimurika rwendo ro kiama kia DCP kuma kiri kwambiriria ntomurume moro kwirikana uchabuka nturene kwithirwa na kana ka PPP nyumba PP1 nturene ya Kauruko mara rukiriro rwari takuretera gichunji kibili kerono mwanya ruono rwa thaicho Angwa tuene kiri nteto cheuro the momona soma thitho ni Purity Richard nani Mutembe ya Dwada. Oria tiele mathaya makai atongeria na kiama ya DCP bakinya county ya Meru wakari mwiri oyoembe nebo mudete na kwira njuri nende nebo atiwe ni Meru na muno ntere chiembe bakiaria buite Gachagua lintore na atongeria bangi nebo ibobaniri buruku liunga county ya Meru kiame ni kuriro kinya Meru kwambiria ntugu ya royo mwanka ntuko ya Jumapili. Dennis Mugendi na Ruonoro DCP uragofanyika hapa Maua mushine mwa gishone kya bunge kya Igembe South kuri kumwe kwirigiritwe ndiunge yatongere bakiama kya DCP kiria gitongeretwe ni Rigathi Gachagua kari na nkero inyingi ni basiumiritie kubagwata ugeni ndiunga ya Gachagua Meru County nkemwira karibu na ya karibu renge na nkienda kuwera abunge beto ba Meru County bawera Gachagua ate ya Meru ibto mokaribisha atobo aonyo itokuwa bwana tomesea manyo nyuma yeto na yaowe John Po onte miawe tenya mheshimiwa John Po owe wegembe na rachoi itokuwera itoko miano ko bwethia mosea manyo yoko vuruga Gachagua na right yote gembe Gachagua na right yote mbe ya Meru County na itokuwera kinya bunge bange bonde kaba iwate Gachagua mwana o Mount Kenya na ito muendete na kwina Anton Riberuero abunge babangite ko bangala ni musemanio ruare turomete tu njenzi to wera ba tu njenzi eitera mandamano yana to area financial bill MP etora to adurere gembe South nombero to mato aturadere kenyinge no mawa to tayari turadere kenge to arombe ba tu njenzi to kabere Gachagua to kabere musemanio to tayari wote wao to kabere musemanio ndere MP wetu wegembe South watu akwere kura okiakolo akwere musetho yo kumisa muntu royo yo kumisa muntu satandre wa mabunge orieta miaka ora otiwa ile ntore kwa thirikari miaka uyu ethatu wa twethereti atia twera ibarabara ya no bwethetie twera nimba uya no twenjerete cia roi twera ni cukuru ya no bwethetie kendo twera twakaribisa Gachagua
Meru. Karibu sana Meru, bwana Lentore, na Lentore tukweta mberu pio, na wa mutongoria twa Meru. Na wa mbunge, no ntobweta bwa karanthe nyuma, otemerandi toibu otoriterete inyeyo mwe, yo tete otweteria mbunge, uwe yo yeta Meru, iyore ko yo mu otweteria wa mbunge to, ya wanjoni po. Twere ni barabara ya Theru, kuma kwena Matheru, etekeleka inyama uru. Barabara yo ngwa, tobosio, kwena Matheru, bandu etio keleka, etete tanangare ka eteka inyana mauru. Barabara uchi onde oteyo tobwetheria, nimbio twera wano otobwetheretie no ria nyume mbunge. Arome bange ba mbunge baeta cia merandi weta kwo, na tuito korewa ithe na Meru. Nimbio ntonto bo kabera Gachagua na Lentore ateya Meru. Bwato kaberera monene to, bwato kaberera mutongoria, onu eto tambuete ntora cia Meru. Na totegoro nonge, onu aweyete ototethia Meru. Kinya oni ndo mwakwari ko njoni phone imbetete kungale makona tethio na ndena morito mawangasi na remosio thainda na morito mosia na nkera wande na njoni phone na mpendia thirikare ambera odembia ambera manto akumbisira yo andeka renge Yesu asifiweni ndandeka ngaberi to bambandeke to mbekereni ni bambera mbio ni rathirere na thainde vera ngirita te pepu sende na cia bambera imbendi mwana ande njoni phono kana Ruto one time Kasongo one time manto akemera kemera kirakirete thine na mno sana kumania ma MP yetu tukureta mwandiki yetu mnene sana CS Mithika Lentore tomukumia obisine MP betere direct baringa kura cio murutanare tene greoro kenda ba me agoinga me anga bakendrege nare SES deputy president ataruora me anga itore ire ko me ote MP otegura milioni yele semera guma ke taxire ukume apo dinare ko ibono to ke mera yeto kirete te ne kwendra borisi ende to te kuoi borisi to kwendra na toriwa president Kasongo wanta Mithika Lentore pa Gachagua pa Kasongo nyumba Muzalendo ta Gachagua ito mukaribisite nene Meru hana muntu wetu Mithika Lentore na mwenda Muzalendo tubere ba karibu nene Meru no Meru yo no ma MP yeto waye weta kuwa yesa ya batu embe South mukasi ya barabara kuma mago na magemongoro na gore ilami Verone na gore ilami Eko na gore ilami Avero na gore ilami barabara kemongoro iba gore ilami barabara John Po yongwe kuma thi witeke iba gore ilami konto ko wetwa kamboro iba gore ilami tokaria maendeleo yabo irare bokiwa yesa iya ko mwananchi agerera anto mwananchi alwelwe na rithoretha ngwenu iweta kuwa yesa ote maendeleo mbone tendene yembe South ya ukelokera mwesimi wetu ora ne muntu wetwa Ruto ngwe kuwa yesa ibibi otomato kuwa batu ote maendeleo tuonete na maendeleo yala mbone ta onila mira kinyam na Mithika Lentore RMP sima se Mithika Lentore RMP kana kande kimwarimu ndaitare sibo sabusibu kana kai kwa ibanda kai kwa kayara kai wa kanzo kai kwa nduma kai kwa prison ka Mithika Lentore atu akutu anyare John Po otenje sike akorera otenje sike nyomo to ibwa thati ata andekete Gachagua we karibu ndane Meru bwana Mithika Lentore na mwenda Muzalendo na bato wananchi na Monti Kenya we karibu Dennis Mugendi Weru TV Gembe South County ya Meru Adhoji ba siasa ntere mwanya cia Meru amana siasa nibethirite baikila latrine ndiongo ya DCP Meru bange bakiruta maoni kolani kinoti njiyara wete kutina thina buru atongere bokinya kaunti ya Meru na kuendelea Meru sera siono ntukenya ni thina katiba na nithaira ikithiatwa na we musiasa Jacob Mantilini na kaurabe kundikenio don boweta atongere bandi ba watiweni Meru ende batukweya beya na thiri gutugi kare
na riboti. Atongeria mwanya Jamiru ni bethirite bakirita uge bobo egendiunga ya mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua uria wirigiria ja kaunti ya Meru kuma muthenjo ruju bakiuga mbutu eje nejite nabo bakibaromba ne beje na thiri na bakareta ndu wa Jamiru bakiuga bo bakethira bakithikira siasa bonde barabakariunga kaunti eje na nyumene niro bakagite gamba ninderukubagita nikira baugite Meru thaijite taruterwegani na thirikari ni yambe onene mbiega tetheka ukagita karagatigere mbere ya twita siasa nene cha mwaka jwa ngiri jere 27 eyeto twira kethore kurene mantu ya kurwa thirikari matu tutemo wati andu thai no nditurare athina cietu twengo cia Meru na kinya bunge betu na bono betho no thinira cia ngavana ora waitire icira bareterete thina bakethwa bati kuwatanira na ngavana na leaders ba Meru bonde twitia maendeleo kosi thai twina kanya former deputy president twina kanya ko kinyela thirikari thiru mutuma ngavana wetu na deputy president kendege thai twenda twewe heshima na twewe time kenda tumnya wetinto bietu ke national government turi antu ba Meru itukuigwa thaiji tutumba kwebera thirikari no tukia mbere itwagite maendeleo igita riu na itukwenda Murungu agitethagia thirikari nene bagitanairia ngugi na ngavana wetu uria wambiritie kurita ngugi na thirikari nene batwe kanya turi a Meru ngavana no tuibagwatanirite na kindiki na ibagwatanirite na president a Meru baritirwe ngugi itwije ciaca itira kinya ende nwa muntu na abwirite kwewa rutha rwa kuga uria kuona ende itukuromba ona riu ukauga maoni yaku twithire turi antu bakuthikira na tukwithire gutena bitina na antu betu bongwa kinya bo bakairwe menya beja kwithira bena rutere rwa kuga ukana ujo ende tutikwenda kugite gamba na muthuro mangentu minyoto jo yatethaia we njue ja uthiurunke utwire jare ja kuina jo tutigwa twetere onge nwerere akeja no athiurunke mwankarira tukamenya imbio yo ngwa iri kukiba utwi kurukije ya marete netite na mbere kugani kwa kagita nande atongeria mwanya ja Meru bethirite baike mwingi jwa Meru biamene mwanya kumatie ne Jubilee na UDA na beta bakagunika bonka kiumbe na barega kugunika umagaruka biamene biu bakauga Meru etiga gwetegunekite gatigwa mundu ne yonka na ndi batukio kaire batukamata batuike ki UDA okaire turi a Meru twikiri nkunieni okaire toikua UDA tuigwa UDA na no tweterete turiga maendeleo iruju maendeleo yauke no tubio tukugitata tukuona ende wantu bare kaire bakeja na nde ibotonia njira ingi njeru na ndikiuria kire tuchuria turi a Meru gatwe atugakirwo utukare tukiona irwa njira niji na tweta imuntu twikitie arega kunyira akeja gatwira ari na gutikubua twiteni nde mubiene na ndenje yara na ugete Meru etetekede kuthingata kiama kana musiasa utheri eteri nembie kagunekana yo kana bande kana nembie kona bagwatanira gweta rugendo rogi siasa mwe ndiromba ntu betu mbwire riri tutitikiria gwito kairi tutiambite kumenya imbimu Meru uri okwenda gwita ndugire nete na ari etite lakini batu tutitania no mwanga tutiambite kumenya imbio yo ngwa mu Meru akethwa akiona kuma kiri nteto uche gwita keri potrate to shaweru ria kwa rieto ni mutuge kare Kiama kia DCP kiambiririo mwaka uyu ni kiambiritie kuoneka kikuciria Kenya muno kumane na ndionga cia atongereba kiama kintere mwanya cha Kenya Skiza Ground yo murumo yo batongeretwe ndio wari munini wa rais Rigathi Gachagua nkiameye ni kwirirwa county ni Meru ntukwaro yo na dwarekire aro siasa nitukuthoja na kumureka kiama kimwerekerayo wake na kwethira ki hukuma kiri Meru na miongo engi ya Kenya Phineas Imana na thurwandirite rwonoro DCP Skiza Ground Harambe kuthikira ground nende nyongwe yoira nene ba na bote bangende ni akiama kia DCP kana wenda Democracy for the Citizens Party nimekuja kusikiza ground si ndio ni one term
bakiruguri kiama mutongeria wa kio Rigathi Gachagua ethira akiwa kiraba kubwithia ni ndini kuthikira Kenya na mendekithia yo. We finally have a political party that belongs to all of us, where every Kenyan is treated equally. Our new party is Democracy for the Citizens Party. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. Kuma kire kurugurua tariki 15 cia mweri muthiru wa 5 mwaka yu kiama kieni kionekanite kugeria bo kadhaa wikinya kire mwingi na uchendia bakithikira kira kiongwa Akenya bakwenda. Dagoretti nimekuja kusikiza ground. Si ndio? Dagoretti mnasemaje? Dagoretti mnasemaje? Harambee! Harambee! Atongeriana kiama bakiamaki na papa kioneka kuatana na barabangi baribia mene bingi na moroto yumwe koneka kwaria na kano kamwe bakiandikithia thirikari ya Rais William Ruto kumaruko tongeriane kidurano ne twitite ontobrani ndibakuwa ne one time. Bani amwe na kiama babia mabingi Takalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa, Dr. Fred Matiang'i, Peter Munya wa PNU na kinya barabara ya Minister Ndibaputo bari omithika Lenturi na kinya Justin Muturi. Champions for change. You are the real champions for change. Nendamba itu nisiokelele obanini. Na wewe Kasongo unatuma mtu ya standard 6 hapa ati kulexia Kalonzo Musyoka ati kumwambia ingie kwa serikali. Munataka Kalonzo aingie kwa serikali ya uaji? Munataka ingie kwa serikali ya wizi? Hata kama wewe unadharau Kalonzo na Wakamba, si utafute hata mtu ya form 4 akuje aongee hapa. Mwandiki mnene wa upangania bwa kiama kimithika Lenturi akiwa burubati ukira Ruto na njuri yeki kinya kithirane thirite akirita imakania. Kongo, sikiza nikuambie, leo tukiwa hapa Sultan Hamund tumesikia mpango wako ya kuendelea kutishana. Mimi nilikuwa na wewe, nilifanya kazi na wewe, tuliambia sisi wa Kenya atungepangwa. Siku hiyo tukaambiwa NCIC atupangwingu ni hate speech. Sasa nimesikia umeamurisha watu NCIC ya kwamba one term ni hate speech. Hebu njaribu na tutaendelea kusema Kasongo one. Mururumo yu kiama ki yukioneka yakayuko mwa thirikari ontubra tirire kinya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na kwithira kilunga kaunti ya Meru magita kwa magita. Mandugu to munyoro na ndaita na antu 50 bandinga timu ingine. Deputy President has been in this county for more than 10 times. Unaona mandugu kaili? Unaona? So it's better we have an opposition that can push for that candidate for the next 2 years. Meru bethirite bakiwa ni bakwenda kiama kia Mumeru ntubukone kanindi kiama kia DCP yakakiombi kia kwendwa Meru kiri kiama kia Mumeru. Muturi ya himedhenera Gachagua himedhenera kwa sababu niambo tugura yo represent Meru represent ni medika Gachagua anako represent Mount Kenya West. So kemedhere ke akwalia ibadu tu nai majority antobamba kwarani dia na luge mo ba kaibu ya na bonde anto nenya Kalonzo are wara non tu meta komba kunya kamba kari ko ya muno na bautu. So in my view the decision that I make in decision embia I will pray nankaromba Meros to find favor in giving us support kem hando na yaya nayo non to wikatu kwendo kiwa problem. Lenturi akiwa kiama kiu nikikuwa togeni barabonde baringenda gutonya endi mbere buru no mwanka mutungerie ethire ari na mitugo ire kubatara kiama ketu in terms of mandili na ucheck conduct yeku na character and what you stand for iko together to very firm. While ya ni muntu uriko ueta kutuike akendi community kana
imundu makulungamana uma. That will be a very defining trait, the kind of leaders that we pick. Meru nindi bakiuria Kinyari Rigathi Gachagua na Njuri Oikie kuliunga Meru na ikwabura Meru bubongwa bakwendekeria keria ngiraundi ne kenda William Samoei Ruto na kithura kindiki tabia ye gwetakeja na mbesa ciringi 500 igakoma amenya Meru na ara bari itukwenda ntuko gucumiria with a big number tucumiria bwega twacumiria bwega ni kenda tuingwa kinya tuingwa hantu kenyenge kamenya na aria Meru bari nobu bukionekana indi kuthiatirwa ori Rigathi Gachagua na Njuri Oikie berigiri kuliunga ndeni akathetuka Mumiru kwa ntuko ithatu kwambiria ntuko ya Jumamosi na kinya ntuko ya Jumapili. His Excellency Honorable Rigathi Gachagua ntuko ya Njuma nonto najeta kuliunga Meru ntuko ithatu Jumamosi na ntuko ya Kiumia Juma alafu iboko nito wako ofisi yetu itukarugora ntuko ya Njuma kile tumunokona tuciomithie kenda ithare tayari na nkoboga togeni bwinde ntaba Meru beje bona ofisi yetu ikirugorwa na tongeria betu na kirekireo niwetera na kona kithira uma kiamaki ikikuthiatira uge bomukari kana Mukenya na kuthiatira ntubo kana baina mendikithia yo bubongwa yene kiama. Phineas Imana, Ngaro ya Siasa. Isangasa ni kiumirite nturane ya Kauroko mara nyuma ya nteto utambate ntomurume umwe uroye kene ni ntureka gwerekana nende kwithokera kana kamwe ka PP1 ketite skuru rokire no kaukumia nyumbewe tomurume yona rita Cyrus Mutembei wakuru wa nkuluki ya miaka 40 arekana kwithirwa ari no kebu buinge bwa koronture neu ararokire aremurane nende wikura nyuma ya kubatekana na mwono Martin Mwambi ena ronoru rokiriga muthenya we mundi turaukire rwiro na nkinya mpagaga cia kuthungira biunguni na nkinya nkurungani cia miuroto ugitagire mana kwindama guchwana na muthuganirwa Cyrus Mutembei ntere cia Kauroko wandia chogoria kangu gwatwana turiete skulu lokiri discipline master tene asubuhi onaikana kanini mbuga kana taka PP1 onateka kinyu PP1 ugu kadiete skulu lokiri kagwatire ni mukolo gwatigania omwe wa miaka 40 kuma tigania mukolo wa miaka 40 ogu kana ka miaka ile akagwata ira nyomba guntu akarega kwe mutana atukumenyeka nuntu antu ne batwire ku batikumenyeka ali pakana nwe tugusakana nwe Mutembei akirikanaga ati gwe atwirie uru ne kunoka na nkinya bata ya ntwaka aririkana rukirirwa muthenya we mundika gwatire kanaga kari ga PP1 na ukathungiria nyomba yake ya mukomboro ire gatereka barabara ata yari gutumana kondo gucia wendo akwira nyomba gwatuka kwe omwe arairete ka skulu nijo gwatuka kuona bo muntu gwati na kana kau riwa banga gutweria gutugatia amenya na atia akirire amurio kuona kana amwe gutekana weona nija igete kana nyoma wakwira gutekana ala ira raundi awana gutekana akona gutekana ri te aumire ngetini akiumira ngetini agukira kiriria ngetini akudimira ona mamonge aitetie bakina akina muya kabatonyania beba ile bagitonyania utio bede iwa naende agukaruta nguo gokira nawe ndisi ino gutege nto gya gukira kero hate gukira gakiro na ukamukumukira kio twetanda ka tukaruta wira wetu geti tumbe kondiru nawe ndeto ino irathuria nthaka cia mbari-ini ya Kauroko bakiuga Mutembei gakubathukiria arietwa ta nthaka cia nturenu na kuruma munyi nchuguma na nkinya biorota yari guchwana na Mutembei kenda kumunenkera nthinjende batamuone na suma jera jia utemto akengero nge mauntwa ndo tukagwata mtoto tukumutegeria atua ale maure irete urukumuna utikumenyeka na gwetwana na gwikana ga gwito wawirio wewe karaga kendo wene akule makodika ka eri alienda gutulagira kana gutudika ate up to now atukwenda kwa mugupamba tume mtu agwatika ndeto ino cia Mutembei ira kujirwa ichabuchibo wa mbari ino cia mutindwa Elifas Mbae agerie kugwata kana kau kae kadite skuru na kembati muzuri ga ntubakonire onire nteto wikarika na bagile salam na kana kau kambo kwatikana nyombe ya mtu na niyo kasokire baningira timu bakona nteto yu nkene pangandi nao kwamba timbaya
muthunganirio ndaumbire kula atambo gwatika Mbae akiugaga Mutembei na kumuringirite thimurukire nyuma yekarikariru kienda kumwoneria rogwa kubangaga ende nyuma ni barachoka kumenya buriri urongo ga kwibithagira ya kuninga na kinte kumenya mbwena mbaelwe ne kuningagira akimba instance bwe yakarikala kienda kumiaria tebulia igimufibaga no ila inja kabalap akaboneka kwa kamwana ngetone kulo lakini which is long muntu mwana tumako kulo ke mwana mwina nyomba Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Otoneka nyakambere gakunoka inchokerete na nteto ingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
to www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Hayibo! Sishalanga! Sekunjalo. No kwenda munda jo mwega, Solution Housing and Investment iba gukumenyithia gurura na nyuki Primeland. Ni miunda iri guntugu kwega na iri na title deeds ndene na nyuki, barabarene na nyuki gwetaro muruti, akwina Olpajeta Conservancy na kilomita 5 akikuma na nyuki town. No witarire plot yaku, araika 5 shilingi milioni 8, ekiamwe shilingi milioni 5, nusu eka milioni 1.3, kuota eka ingiri 700 na anethia eka ni ingiri 150. Korea ni bobuthu, no ore deposit ya gichunche kia 30, no thirikiri wingi na ntuko 90 kanoko belon kiri Solution Sacco. Miundeje ni miaga muno ya waki ni antua ega kagwika biashara na kinyaga kuthithiri orimi. Ni untubonte tonkuru kiri ingira Solution Sacco kiri 0723 743 910 kana 0711 833 615 kana no uriungira website yao kiri www.solutionsacco.com. Solution Housing and Investment, your dream, our concern. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kamiti hiyo gimabo mwire mbunge ni asenditi ndibwithetie ndionga kiri sibitari mwanyesho mbunge Gabore county ni Meru rabambiriti sibitari ya Timau na Kibirichia bakiaria nibatariti sibitari ite antu ni aya nonto ashebela simeka bitocho tungatabo mwire nterechia na Nyuki county ya Laikipia nyumene akamite bane bachema ndi na governor Meru mutumantu edingi oro tariritie urakubanga kwereka nyogima county ne ya Meru. Today we went to Timau, is it health center, and we have realized level 4. We have realized many challenges, and in fact, when we went to Nyanyuki, we have realized there is a congestion of patient there, and in fact, that congestion comes from this side of Meru, because that is automatically from the Timau. We realized there is turn up of patients and turn up of also maternity. And also what I have realized me myself, and I am so impressed with it, I'm not happy, it is the priorities they are doing. Their priorities are furnitures instead of the facilities having given service delivery to the community. One of them is but maternity is like in theater. Maternity is not even a model maternity. Tulipoenda hospitali ya level 4 ya Nanyuki, tumepata kuna congestion ya maternity. Wamama wako wawili wale ambao wamejifungua. Tumekuja Timau Hospital ambayo pia ni level 4. La kuhuzunisha ni kwamba Timau Hospital haina wagonjwa haina wamama wa kujifungua pale maternity. Maternity iko empty. Vitanda viko tu wazi, hazina watu.
na unashangaa kwa nini watu wanatoka Meru wanaenda Nanyuki ambayo ni Laikipia County kupata huduma ya maternity, ilhali county yao iko na hospitali ya level 4 ambayo ni Timao Hospital na zile services hazipo. Ameru baiku mambua nibethira bakiurukira Tharaka Nara ne nibethira bakiathukanira egairone no mwire ajurethira yuita kutura kuntukura bona kukibwila muthaicho ayo kuma yairone ne thira ikinya mwithoni wa Meru National Park Nara urukire kwa itare kai aranyumene akinyire nture ne yakianda na baitha yoruo ye kwambiriria muthangikia nirethire nende aitie kirimene aronere kubui kutura nonto na kuona kuntukura yare uru kirimene kiu kirima kini kiaire kwa wadieto ara nyungu nonto ni kuma muthetu yurethera aitumira kubuithe nyungu na kinya kwithira akirua inayu into bibinge Marion Karugi nethirite akithuranira rondoro ro mwanya ruono ro muthaicho kirichunchi kabile kakadhuri yotigo Tharaka mauka shuka maitia mathiora muthaicho nake ena mabago agoka nundu kwari egita ria maitha na nari muthaicho nari na ng'ombe nari na mburi na ikyo giatumire akonda kirima kigu aitia kirimane ki nikenda akona maitha maukite kwari na maitha mauma Turukana Maasai no ruguonde mauka malengete kuno nundu agwoca indo riu muthaicho ucio mukuru ucio chuchu wengwa ikyo giatumire ona niwega auke kirimane kenda kona maitha arithitie mburi na bago mburi ciena bara nthi na bara kuona nthi na bara na boguo kuona nthi na boguo kuona akona maitha kuracha akaringa gacoro kwe kanyamu karinga oka karita gacoro kakarita karugoi kakanini kirugoi na kanyamu kau arethi makegwa makaringa mburi makaringa ng'ombe igaitia kirimane na kirima ki nundu na leitha sendi cionthe akonsendera maitha momba gukira akethwo na makabiranete na muthaicho ungi igwo ndu muthaicho umwe ari kirima kieru na muthaicho ungi na thire ru kogo kenda kuleitha muthaicho methwo makabiranete igita ria mombire kuriga ba imarigire ba meta family imwe nundu metire kumenya onthe muthaicho mwana wa Mbandi kirimene kikijikene akia nyungu ni ku muthaicho mwana wa Mbandi abwithire nkanatha yawe na aratura kuo ni mbio ntukirima ketiro kia nyungu kirima kia nyungu ketiro kia nyungu nundu wa kina muthanga wa kumba nyungu na muno muno nundu gutari na chuburia ilio ria metire kutambua kwina muthetu weba wa kumba nyungu imambire kumba nyungu mambire kubetana kumba nyungu ichu meta baruchi kaluchi ne kala ke bara getoka ngwa na ruchi rungi rwetoke olu kirima ki ikiaero kinyarietwa ringi kirima kia Sinai nonto nikitumika ya kirombero tikiria kariba thaicho ake indi nikiria ntukuma ntere mwanya mwanya bena witikio mathina yaraya bareta kuromba Murungu akuyaibua getio kirima gia Sinai nundu nukumea kinya gitara mbere ya mwathani wetu aitaicha kirimane kuromba koguo irio athaicho monire kinya matia kuromba mari iguru maumite nthi na bara magaitia manogi na mekinya imaritite ngui makanoga koguo maromba Murungu na metikacia nundu imakina witikio ati wona maitia kirimane ametikiria na mandu ara motuma maromba iromba riu Murungu agetikia na akuthiriria riu oni kuyita kirimene kia nyungu mbumite Kilili town oyora Jesu eta kurombera kirimene kia Meariki ko kirima kia nyungu na nine yombe yana imani eu mbitegeti ontobura nkaromba ndi ku kia nyungu no monga bokathithika na imanto amaingira mbe ya kia nyungu njirigia ukinyanja ngacemania na mantu yara nkwenda yathithigite mantu ya mea nkuyite kuromba kirimene ki na ingwete kiarira kinyire ara kinyire uthaithatu na ndio kinya thaithatu intumire mathayele itiao ikirima turomba tukona mwathani Murungu etwitika ni kirima ntumirite mathayele ukinya arantirimite arombi bakanisa ya Korino marina mubango ya kurara kuromba kirimene ki nkulukia ntuku ithatu na kuya gwetwa narua kirimene ki twina mobatu ya tundikienda mwathani atuthithiria na tundikira mwathani abwithio ntubono ntuna abwithagia
Bambera kabisa itukurombera kanisa cietu. Namba 2 tukarombera thirikari yetu ya Kenya kuringana bura tukonegeta etete bwega itukurombera thirikari ndikenda nayo umba gwita bwega ne karia mwananchi kuringana bura kwagirite. Kiromba ritu ya fasting ndithora riri romba ri nenya muno nuntu kinyokethia yani wikiri ma spirit kana wikiri waje tunyamba sweriku sana tona tukiromba na mbasuye kathira kinya mirimu yota cancer pressure ewe mone thira pio na te umote bele turomberete tukona kiama kia Murungu na tuthatwe na wete kioboyo ri tugite kiremene ki tuketha twe na thira birira tukuyirite tukana bio kingi kuigwa bukiwa buka spend na mwanka Saturday ina bukethra bukirara no ntuti nyomba ciaki batwire atukethwa twe na mwanka Saturday kwina nkurunga ira itiakine muntu ende mwathani wengo waciumbire na aramenya unu ko batigo kantu na antu ni otwita tukamama wethe ne muthemba ya kina mama bageta saindi imwe na tugeta saindi ingi na tukamama au tukiromba ate kumama utheri no tuteyete kuko mama ku tukaratu yoni rionde twakarakara tukaromba mwaka tukuye Jumamosi yakinya nikenda tuthaurwa tumba gucoka misi yetu. Uri kirimene kia Nyungu nukona tori barabankene na thaiso ara mwana wa mbandi alaithiracia na kuolelia na ara maitha ya kumira tina bara kuona mugwandi ora kuona guonde ile maisho imo kuona ni chapaki kinya tukalolia wega bara bena barabara ile bakenie paki na lichafu ile bandi miunda yetu nyomba hicho kuona ichadha icho chionde kuona icho na bara kuonde ikwa icho nare niro eromba ria thaicho kiri thirikari tukarita thaicho ndaromba kinya thirikari itwochere atua kithaicho kiu nundu tandu aingi maiche kithaicho thirikari igatuthuganirio wega kegwa kuombeka mauku makandiko kinya na kithaicho ni tukuromba ithu ki miru mbere matura makiwa imigambo kenda itubati kwitha twetara twethaicho mire kethe na migambo 10 kinya muthaicho ni kenda omba kwigwa aganiri atapagui muthiayo wa icunci kia biele ari twathaithana utatu-ini waku mutheru Ngai agocwo rone cikitu mwathani kiri icunci kia bithatu na kia muthia tukawatanira na waziri wa kithomo na untwire kaunti ya Meru Esther Rukunga kumenya mibango yawe kiri akariba thaicho muno mantune ya koni untwire bo nini mwandiki na mukuthuranirwo no rurwa thaicho Marion Karugi wa Kinywa. Akari nturene ya Kamaringa ondini Antwambui embe north ni batariti Kinyamara na thinera bakulukira ontuko rungura maithayara yatwire kubathangikia kariba badwa ndethi cio itentirie kwiwa na nende maitha baba kuya kinyandene mecio kubayera batiokira Nicola Chabari aina ronoro Eria Kamarenga batu twina thinembe gusumbura ni maitha kiriro kira kina kariba ntora ya Kamarenga gwandi Antwambui ntere echegembe north ne gutwikana maitha matwikite ebagutabarikia antere ino kinya miji niremete ukarikana onto maitha bama banjiritie kinya kuja kubaijira miji na kuringa risasi otugo obamami onto babo kubaikira gwaya bonene ya tubatu atumagite muno nikuru maitha batu tuteko mama maitha ara na ntuko cionde utuko tutore ya nyabia kurani ukira ng'ombe cietu niretire yoro cionthe ng'ombe yana na nyantu betu no bo irikitha kende mathiatite ng'ombe na thai batawata ng'ombe ito mwathani mundu ategunda ta utuku kuria ngambi itete cionthe ma na na bamwe batatoka Ngai baba balolelwa mwathani ito njecho ite thirikari utunio batue Kamarenga tukoro wa mutie nende batue umarukire mbukirire mukoro gwaraturire yani ora rukire na ng'ombe ona thai tutabona tumwaburi nkimanje bulo toitio thai nya ng'ombe ona koro na mbio tibi torona nza turatiro intheri nyumba yete mukoro mutona ina ukithagane ari wenga na no NPR ni ng'ombe ciake asuguligirite asino na murimo
yani OCS already ko NPR aitieko aitike bare na twete NPR bangi bara bonde nwenka ke usuguli ke tasi ngombe siake ni retera kana murimo yani no akuibwa sungwansi othai na kana ake kanunu na mwekoro ke nyago ruo barera tuwa itutoeto abaurine ugethakana toburire tinkima na totobona ende torenda komnyabo narabindo kira sumere ngombe cia tukaikauma na asi turatira njerethari njeretha yorelela sukuma o kwena mawiti okone ngombe citeti thai nyaga boli mesi otire batu ende twitethukira na kithira bau bona thirikari te kwaria ne thirikari ri kuthai te kwaria no kaba tutuguria tucumbukite na mbere ni turaria boya lakini ni rĩa tukuri meitha ya turite nyumba kuria kuongo te kuria mengoyo ngwe kuria Rwanda ite kuuro onto bautengana na misinga yoro barengana nato na misinga babengana mwanka babareta misi ende kiriro okiraba nakyo kiri thirikari ni thinambe na kuigwa kiriro kiao na kubathikiria ni kenda bathinambe na kubatunyurana na maitha mama na araba kuria kinya operation ire ture kurombwa anata etanjagirwa mwanka athaino irombara kwa ni kuwa ni raisi na kinjiki Professor kinjiki ni batu thaitere batuibue kamaringa nuntu ngombi kuthira cionde no indi gatukethia taringi ni banki yetu kinjeke ore wasiri ni no atore person ke ya musako ya ngombe no aremerwe na ndende kwa munini raisi kwa munini raisi kinjeke to lelie batu kamaringa tukuthira atu ndija kuthama tukubinya kuthama ku tukubinya kuria kuo atwaga matitu kamatenya na bongo ni tukombaga matana na nendo tini nyongo bitrasuni bitukare yene na ngombi sito manya turia eria to suno lweria nyamiromo atukoreria rambaketi aturara ngombe na thigari nyete guteta utukwaria iromba riako ikita itu etere kinde ki etere nkabana na bindo kira sumere ira cietro irarito iya ngombe cietu ikauma na antu betu bau borerete na wo bacoke ibuto kwenda wo kenda tumnyegetha batu na tutalira wa nibatone ibatu tethia maitu itu nenya jaga bikari bitira kama utuku umeina etire Kumantora Kamarenga Gembe North, Petan Class, Chabari. Pomo bakari tiende isi ne bumirete na muthuro na kuonania kuria kwaniro ko ni urutingwe bo mubunge wecio kiu porwa bori kariba bawite wagage bokari ni bwithirite bwitwika mpanga ntere no tebiti na mbere bakuona rungu rotongeria bwampuru John Dega na ntetwe Obakari baba kuma ntere chake chiko bunge gatigania East ibebu merite kuonania kuria kwaniro ko ikira bakua imo bunge wa mporo wa bori kumba kuigwa atakinyaniretie magwira ne ombete kuigwa akibera kagita karomba kuigwa kibaromba kura mono mario mantu megenie na ukaria na gakinya mantu mabarabara loya ntobeto batwe ituthuri no ntoba mwachimwa wetu mporo batu na twasikie there tukagwa thingwa turitira miaka yawe tukwaile mwanka thayo miaka ikuthira miaka 3 patu no ndwe na tutwire patu katwe no ruru muno turantu batiania isti akuyagero ya na tongoria patu mporo atiri agero ya na tongoria kato mudure ta parliament ya tutethia lakini ara mikole kwelo ingo imbitwa muikeria patu atutethia patu barabara chetu na tuterere tutethia tutethagia mwete akikoropoka chieta kiberi kagari akibera antu bombe mwanka miaka ya bethiro tegwa atutethia mporo na remi ni ututirangwe turantu bakarama turantu ba mudhara na turantu ba kiuchwa na turantu ba thangatha the other day last week ngambe chia mukarama jetere antu bakarama chenjerioni na chia mutuma mbokoronga twa mutuma ngambe ngambe 97 chiwe ngambe 97 otaria kinya uwa no ate na ni oro amete manta security tora mporo na olero ingweti yawe so mporo ato kwera rekana na thanga no tongweti agu no raolero ichio reka baba komba korita ngwe barite ngo twe mwera batu te kwenda twaelia ya elie buru ate twaelakia buru no tokinya mendereo tio tuona kithe ana twaelakia ntore twe soni akithe ameleti amethira kinyo tokinya boreko twamurikana ende tu mwaga yura yonge tamudhiro tebio tuona this time nio tebio turona inara kagitani wakwa kari waba bombete kwigwa bakimuromba gutigana na andu ache kurio che siasa na tongere barabangi kenda kaumba kwigwa akithina mbere na kubarutira ngugira ba muthuririte batiga kuthina mbere na kuona batakuganirwa Mheshimiwa Mpuru uwo kurwa wambiriria na gavana munya wa gavana ya constitution njero yere ya gavana wa munya uwo rai kambe
na no rauire ri orare tigania central wau oro ya muntu wa mwika nthi na obwo ni uma no ya muntu no arwire amunya no arwire agiraito no arwire agawira ntutire chuburi eriete riko goku no mwanga chuburi ethire riko thai na rende wikira chuburi engi ni riko witwa kathuri ise ni tomiru namba 2 itikira gikwarirwo kiangiriga joge ya kwithrote awa ikathuri gikukwira imbi na tika no gikwiro ikakira kingi kira kina mugato tikua gitauro inyatue mantu mayani yongo yani ndwane antu batwire tukuringa ginya nthenge no tebyo tumani mayani yathiru ate mayani antu baba twire mani neko anene baba ari ku barire mayani yathira ngondu turethirie tugwe ibare mpururu ngana na baba arire mayani ngana abo bawate ukawata bau basi kathuri kana kwanja kathuri nenkero eteke ngana na antu baba marire mayani yathira baba arire mayani ba ibo tukwenda kathuri eta kwinga nabo batu arimi bani ni ba mayani batu itunyeleka muno no tuterikana eka barabara siongwa tutiona twinjira barabara ende batu nyeto genda wite ko tumirangare tumera kinyo kama turamaia na mongo ko utoke akona batu itonekero mutongorio aturikana no rakarikana arimi banini no ntwari banini ba kumisika twata ke mayani batu nyelwa ke mayani otebyo tona ke mayani batu ka to akona ntara usie mongo mporo na remi yo tutirangwe turantu bakarama turantu ba mudhara na turantu ba kiuchwa na turantu ba thangatha the other day last week ngambe chia mukarama jetere antu bakarama chenjerioni na chia mutuma mbokoronga to mutuma ngambe ngambe 97 chiwe ngambe 97 otaria kinya uwa no ate na ni oro amete manta security tora mporo na olero ingweti yawe so mporo ato kwera rekana na thanga no tongweti agu no ra olero ichio reka baba gomba kurita ngwe barite ngwe we kurwake akura twana twili ati uraka mwe kuba atu nyize ithebya azini nya tukawanya batano nya ndene meru atuwezi tukakata inya tukeya kunenkerwa ite nya bya security nya ya bira na bamatha kaome inya bike yakarama ku toibo twiritwe kuendra wono ntugario weronde utikwenda kuona kana kai turendra gwira nawe murungu aito kuthiria murungu ai kuthiria pio no nene boku bukathira reka no thoku reka na kolo reka na nkoro njiro reka na ngenyeira kuwa ngenyeina ara ere turukana owaka tukwenda kwira atire mporo reka kuigwa thoku ni kathuri muronge to mukarite oreri aririko twe mwera batu te kwenda twaelia ya erie buru ate twaelakia buru no tukinya mendereo tio tuona kithana twaelakia ntore twesoni akithia meleti ya mithira kinyo tukinya boreko twamurikana ende tu mwaga yura yonge tamuthiro tebio tuona this time nio tebio turona KMTC mwanga thai chia KMTC inyanya Meru County tigania East iyo ngagete ya KMTC inawa igire KMTC yeto mporo barabara ya Karama Baranga Karache ruto atire atowa atorege walami inawa igire lami yeto mporo waigire lami yeto ko thai kanto bakunigangira nau barabara nau pomete Baranga kiripota ndo cha weru kumantere cha tigania mbeta wa John Ndhiga bunge bwete ne bakwenda watho bwalulo kenda kiama yawandikani ya TSC ithira nende ikithire kimenyano kiri kwandikana aruangine ro kuringana na bunge ntere imoni kuinyilo bunene kire wandikani bona rabakuwa nende mitaratara ya TSC batumairane kwithira ikinyilia Kenya bamwe na kenda kuthira ntubone kabakarira manto yanthi kuthira thina inthi kurune ya Kenya Antoni Kathenya na Tionkoloki Nkiame wandikani bwarime ya TSC ikialia mbele ya kamiti ya bunge ya kithomo ni tetelete mutaratara withiritwo gitumiro ni nkiameno kuandika arimu kirima skuru TSC kiuga kamiti yo ya kithomo ya bunge nene no yetukire na kwendekithia icigo bunge jionde kuone na mbenga nene ya arimu balaba kuandikwa. So for purposes of getting employment we have been giving every sub county, the 396 sub counties, equal opportunity because people come from all those constituencies. Unless that is changed, we are ready to be guided.
amwe nogu abunge baba nibendekithie tugaruruku kiri mutaratara uju mubungu wa Igembe North Julius Taitumu akiolagia TSC kolaithire na mbere arimu bara batibandike kiri icigo bunge bibi na kwendekithia wandikani bo arimu baingi kiri icigo bunge bila bina arimu baingi batibandike. When we talk about employment, assuming a place has 10,000 teachers who are not employed and another one has 300 teachers not employed, you want to tell us this should get the equal share when employing? What this commission guided is that every region needs to be given a share, but not you distribute them equally. For example, 10,000 teachers not employed, where we have 200 teachers not employed, you give them 10. Is that fair? Mutaratara uju wa TSC wa wandikani bo arimu ukimenagirwo ni abunge baingi ba kamiti ino na kuria TSC gucensia na gutigire ni kuraithire mantu maingi tawagi bo arimu kiri masukuru miaka arimu balaba kwandikwa kagita kala kumenyekete kwene icigo bunge bimwe bile arimu balaba alikire sukuru mwaka wa 2024 bandikitwe na icigo bunge bingi kola arimu bakuru balaba alikire sukuru miaka ya ukabere batibandike. Basically what we are saying, we are questioning the policy. Because what members are saying, in this country as we sit here today, there are areas where teachers have been recruited up to and including the year, those who graduated in the year 2024. Chair, a point of order, Others Chair. are in 20... Chair, we are the same people who said that we should have fair distribution so that counties like Narok, counties like all the ASAL communities should get their fair recruitment of teachers. And Chair, if we come today and question the same policy that we are the ones who adopted, then Chair, we are going to and from every day. We are just saying we need to review this policy. Because if there is an area that is already, the teachers have been absorbed up to 2024, another one is still at 2018, another one is has teachers who graduated in 2007, why do we talk of equity? Where is equity, in other words? Chair. So it needs to be reviewed. Okay, our concern should be about the learners. Yes. Not just employment for teachers, not anything else, but the learners we are keeping in schools. In this country, we have schools where learners are going to school every day and they are not teachers. TSC has a mandate in the Constitution about sending teachers where they are needed after they are being employed. Yes. The issue was, why should we have teachers above 45 in some regions and the others we are employing maybe teachers who graduated in 2024 and so on. That is the fairness we are asking for, and I believe they are guided. The policy is, and I want the honorable members to hear me very well, the policy is we give every sub-county an opportunity to recruit, but then distribution will be based on the need of every teacher. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Ikundi kimwe kia aini Bomeru na rietwa Meru Voices Team ni kumrite na kurana tatureci utambwa ati ni Bomeru bati watanirite bakire bwite baukide talanta cia ini county ya Meru bakiwa batire kwiyamwe kenda kwithira baichukiria bare kabune kimwe. Warira mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua rigiritwo kuriunga kaunti ya Meru weekend ino. Bamwe batongoria ba kiama giki kumaga kaunti ya Meru bawete mutongoria uyu na atongoria babu bangi babumite nyuma ugeni na nkuruki bakiromba Meru kuwata mbaru kiama giki nontukio gikabaruto komboni. Kiama igi kubwenda na kiama twina kikienu na gikeja kibutethie na ikio tugeta kurwira ake uongozi na mtu yoyote ugukara keja kubanga akathugania Meru igatuika monopoly ya mtu umwe butiombika Meru kila mtu tukwenda ageni bonthe beja na mainya jara yenajo bare antu viumbe batethie Meru County. So karibu sana His Excellency Rigathi Gachagua, karibu sana Martha Karua, karibu sana Mithika Linturi, ni wetu Meru uria kari yonde kiamene kiu kiguta DCP Meru ete UNDA Meru ete biamene bira binge byantora tukuigwa Meru kiamene kiu kia DCP na twinde turiuga atia one time
bukienda kuingirwo ni Kenya ngeme nonto kiama kiria kirete uteithio na kiama kiria kina inyana na kiama kiria gigatutethia ni kiama kia DCP. Ibamenerete atongoria bara bomba kwithirwo bena njame ya kwenda kwa ngaratania ndiungeno milioni 50 kire MP ena cia bonenkera bare go bonenkera rojo eje twita ngugire gatethia antu milioni 50 i project imbeta chiumba gwaka into bibi ingi mono ndamu bigaka lakini rira wejire wonenkera muntu milioni 50 atakurigiria muntu age atigete guntu gintu kiu gitio make sense kibatu ja wana DCP na kinyambeche umu kuja nacho na aje kugeria kumakamakia tiantu mbwathe tafadhali kirio kona thai nya kuma kiria anene baku iguru nare tiumie kwithira ana baku no ntukana wende kana orege bukana ni bwinte mere mere na kejo tiswe nini bodi na keje kuvirete nono na dhioro kemero yende na arare kinyameru nete kanisa yora mutongeria mwari kanisa yakwe akwenda na moro twatongoria baba gutonya kiri kiama giki kia DCP gutuika kuringana na boba tikona maendeleo no mariko kumakiri thirikari ya Kenya Kwanza. Tenda yetu iria nene ya kiama giki ni ku make sure tuguform thirikari iria kuomba kuthikira mtu na iria kuomba guitaniria ngugi na mwananchi ikyo no tuture aja atongeria twinde tumba kuendeleza mission yetu ya kiama na vision na manifesto ya kiama kia DCP. Wa Kenya bathikirwe skiza ground othikire ya Kenya kiria bakwenda Kenya bakwira barenda kuthithirwa mathoko bathithire kiu tu bakira nyomba batikwenda Kenya bauga batikwenda michare ene gitwa barenda industrialization yithithwe thithio Kenya bauga bakwenda biashara ciao SMEs thithwa thithia SMEs ibwe tigei kuleta sarakasi cia anga tukona anga tugakambi angambi thirikari tena maendeleo thirikari tena one sensible flagship project antu ibarekane na antu bangi batina agenda yao killing agenda yao ikura we plan chonde chankoma kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV niokambitaga ki Mutegi Muthiri nteto chie wado the muguchogere nkathara ntubuko do watanite na unito watende kiri mubango iwaro siasa